بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربد الزتري أقلنا أختم آيات الأحكام سلسلة درسته وترين أرغم من واحدة كان قصدك فوائتك البقرة قصتك خنساس أبنا. الله سبحانه وتعالى وحي كرافني إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. مي أوما مري واحدة كان قصدك فوا آية مي آية بيغتم أوما واحدة كان فشمك بريغا أوغن من دنيا هيد كرم مدا دوستك کی دنیا کی تاریخ کا پر مهم دوست اے مدن نبی ایک دوست کو انسان نک ایک ایک فلاونو تلبات قم زمانك بس اے زمانہ کو ایک ایک عبرت انسان حاصل اے دوسرن اڑ دوسر پر عبرت حاصل کرم کا فصیح وفا کنکم فاڑوالے پڑوے دنیا کے دریتی بایکا ایک زمان تو ایک کنکم پنو میں ایک تو اول میں بسنالا رگا میادو اول میں می دنیا کا ہید کرمندا می دوسر کی ور باور حقیقت تک اول میں کیا دے دوسر دنیا کے بین الاقوامی میں نظام دنیا کی سیاست kuriyam mida koi university ka nubus bainal aqwami siyasat ka nizam ta kiyawan algon men school madrasa ka foten hifage nubus algon men lohulwa bisna balalima muli manzar ekko saaf ko enge dossereka algon men meti ei ewagata algon men bayako mihen genesken school fettoga liegen kiyawa dinas etti listakonna qabul kodden etan ahare nagane wahaka miedu algon men lohulwa balalage rangalu nazarakum ankama visnalima engem umide ei mihen midennevi algon men ge school madrasa taka ta'limi nizam ge terein بين الأقوام سياسة تقالكمنا دسكت ديفا هوري كيا ديفا هوري دنيا إنسان بانك إنسانك احترام كوكين قدر كوكين ميهو قبول كرا عقيدة يكون ميه كهوري بوله يكون ميه كوري نسبكم ميه كوري وانه يكون ميه كهوري نقلتون تريكمكم إبس حيثيتكم إبس قال تفاكر من نك نظامك دنيا کو إكما ألغون من كيواجين أين ألغون من تستو هداجين فاسجين السيرتيكال ريفان ألغون ميتي دنيا کا ديفا ورفت تقبلا فيام إبس جماعة جميعة نوننا ميدن نبي عبارة نون ميه قبول كر عقيدة کو منگے کو کولے کو نسل کو حسب کو نسب کو ابس اساس کو تقاد پر میں نون انسانوں کی ہم انسانوں کا اساسی حق کو دیری حرما صحی فروایا امن امای کما کو دیرولو کو حق لما امل ورکما امل سیاستا امل لونتکما بہریا حق تک کی دنیا کا بین الاقوام نظام تو گا لیوی
e hagguta nulibigen bay gawmutaka detereka fiwolgali bay mihun hayyaru kurabi bay mihun nizamun ekeri kurabi bay mihunna muamalat kurun muttalevi bay mihunge vyaparita gandu kurabi bay dawlatta indajessalevi hinga afrika ni argument fennu muri hagige argument emme kuderu aduhan abadus libya do libya kan to libya ekyan kiya udivene radio huluwali libya ya tatkurun fiyalu alagen gos libya ekkom halaw kolli duniyega puriha baraka nufuzek ammacchellagen ule dawlategge de mihe ku tawgigan nufonwaga ummatek ko hada mi halat me do algon men as mitibi azaya hamesa ganel qawm nizam algon men nam kiya deni algon men nam anga deni hame ken aniyaya idikolu mennu aniya veriya aniya pura waage dekkummes ei aniya ekkamuga dekei baw ei ballawa algon men nan by far hiwani algon men gawmutoga algon men go sechem mihen bazarun gadela kekines hakkagen ukkile kenegen algonun beenum battamakan eroshi algon men damage wakkobbiya wakkop digobbiya diga damagen eroshi kalan algon men gega hinima algon men tibeni minimum befe algon meti minimum fe no algon meti beni bainal laqwame alwetkamge nizamek talula e alwetikam gossen hisabaki algumen mitibi alwetikam we terega kam wes algumen nuisne sa kurigo ejjam alun alwetikam ga tiberoga emihun nege arnake alunka ehem emihun minimum kan alwetikam salamabba masekure medu algumen nang alwetikam ga baatibba algumen kiyadene kade wennake minimum ne ehem algumen nege ne alwetikam salam rumuge wistume wes e minimum bima dakkom nujenu to bisna karen en salam e wak hagigatu ka bunanya min nizam ge terega minimum kan emihun hot minimum kan diba huri emihun beenum wa kamaka emihun beenum wa parataka emihun beenum minbar algonu ga amille faasai algonu beenum miha kam medu nubunoe agon beron meke faasa ete nufonoe nudevene islamaka viti anikkolum beenunwa mihekan e faasa gossane ete kommes name enege muamalat bele furan airport di nufure beenunwa gawmaka nuen ere beenunta ka nu devene enno ei komme gawme ke washagen sarahatti rongen hadagen washagen daganu chenchelu jahagen e bimekke terega egome ke rayitun aludas kokken difatta ge mitibeni midenne vi bainal lakwa me nisamuge mihunna ame nurakkale foragane komme bayku dubbagata se egome ke tebe egome ke bifatta enno to med misalaka balamahenga duniye kurege islami amerikam wekkota islamuge laskaru ei elleskar ekkamga weba islami ek qawma anek qawma deterega wakikura imek hududen netiba emmenge asasaki dusturake qur'ana sunnekkamga wi nama duniyege emme kankolegga komme tanegga islamakan aniyay beinsa ke libonus duniyege puriha islamun emiyegu salamak qur'anakan egekam gawana ma ama eppes niyega islam gya ga allah karnu kare kame debbenna benge timanna menna ame peka fori ka nudene ka e fori nudel mattaka komme bayakos tibi minimum kama eku jalegga higher kuraifa mati hulu ifati bi jalegga wadagen higher kuraifa hurihanna tibi ame kene hashitan haraka kurmenu waaga dekko minimum kama smedune bas kunu minimum kama smedune baki wahake
waki gotaka dekke waki isamukum peshigen ewahake qanuna khilafuan ewahake qawada khilafuan ewahake usula khilafuan ekiwe ei bidennevi mismi honna medenne parattawge hagige mistakunna ege ka dawahake ege mihe kole kovejiya ei wara podu massede edi balwa duniye guriya kawmerikes dini ilmurin naka nowe wahaga dekkumuge hagge kuriyala negifawa hudde neti ehen kom me karan kom majlis kiyam ikam qur'ana sunnat ge ilmu ganijjam ena wahada kanjene huddanage adi kobato dini nasihatin mo hudden adi oveba komme darusaka wakinje huddanage mawdu kurim fonwanti kivegante awu abustan wake dini ilmuri minivan nuane qudus minivan nuwe yahudinge addashun algume minivan nuwe dini ilmuri minivan nuane ei yahudinna dekola wahage dakkafane ti yahudinna dekola enenu hagige kiya di paane ti enenu nubakan kiya di paane ti me uriya ecce taludage mulani sukul ko mugarro gawas yahudi nasara nubawa ge dekkum mana qur'an oti furifa ewahaka eno lata idanna ashadda an-nas adawatan lil ladina amanu al yahud imam mistakunna emme adawat terikum bodbayki yahudin kamga adi shiru kuri mihun kamga wal ladina ashraku kadek fan dekewada gannawane emme adawat terikum bodbayki yahudin nai shiru kuri mihun kam ewa kamran kige ulwane ifawa duniyeka bawana munta duniyeka ebbek anabbeka insanu dekin ebbek anabbeka bisa reach se ulanjani nafrat wa dekkuma michi kaawne gotum mana korave enonto kiyari med niti ballawa duniyek muslimuga abadi ki 2 billion duniyek insanuga abadi ga 4 ba kolbe 2 billion muslim duniyega direwulunda eruga washagen arabe qawmutan wettanuga gaza ga washagen hus arabe qawm arabe islami qawmut washagen tibi eruga e muslim agunna oktunna duniyega agumen tar agumana medu mikan kam me gabul ko lomati ge higati ehnya agumen tari mun fekkiyade metangra anni hagige bawai gega mihun amderinna ko nidam tibba diha baraburige imara burigota gubbali wattali matibewon ballawa malege mihre kanara solaburige imarate gubbali metona mih marwegen daanu waru ulumara tiri francis burige imarate macca bongali metona mih marwegen daanu kita mihun kita anganu kita kudibento marwegen da lomatiga banel lakwa me camera to kurmatiga huriha me funfun ko gedoru funfun kurima denni kumegen dani bainal lakwa me nizamuga qanunu ga buna hima difawa school taka madrasa taka miskit taka hospital taka miskit ta gobbi palli ta gobbi hospital ta gobbi madrasa ta gobbi asasi khidme current ta fena huriha chikkandare hospital to ga enduga mihun tibba emunga badi jani ICU ga huriha machine take kula putta current kandare iyye ga vihe kudin lomati ga awma hitangara ekamok insani emihunge insani vantakam kubat annonto yahudin ehem mihunna ga dekeni insanu kama kanno emihunge talmud em muqaddas feppuna gotuga ehem mihunna ki insanu no emeno ki janawar miyad miwaha algon kurima gabun mudabu nuwanakam gabu kurne ei miyadu yahudi mi terrorist dawlatuge is mihun arabe bunani emihunna ki insanu nune ei janawarunne eta ku nulene marannu je mihe kodakujje bis angenebbe suriya me marambiye miyadu nulene getawga mihum maraba hospital tawga mihum maraba miskit tawga mihum maraba magutawga mihum maraba aman sarhat daki mi buni metanaddiye magumati ga mihum maraba gos gaza ge uturum mihum fassari ma dekuno gos dekum fassari medawto gos misura gaza deterega issa rafaw border kare emen jama kuri me etanga
මිහාරු එමිහුන් එහිංගා හමලාග මුළු දුනියගේ එම්මෙම් මිකියනි විතා මිති එකප්පෙන් අතර මිලියන් මිහුන් එක්කො ෆනාවගෙන් දානේ අදිවස් ටෙරරිස් දවලතුන් හිංගා ඒ අමලු ඒ ගතුළු ආම එක්කම සාබිත නුවේ ගතුළු ආම එක්කම සාබිත නුවේ ಕೋಟಲಿಮಕನ್ ಸಾಬೀತ ನುವೆ ಕೋಟು ಮುನಿ ಏಕಂಕ ನುವಾನ್ ಬದ್ದ ಕುರಿ ಗೆಂದಾಶ ಎತ್ತು ಕುಡುಕುಚ್ಚಕು ಮರಾಲಿ ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆಗ ಕೊಡುಬಡಿಂಗ್ ಹಮಲಾದಿಗೆ ಜೇಲ್ಗ ಅಸ್ಕರಿಯಾಯಿ ಖಬರನ್ ನುವೆಗೆನ್ ಎತ ಫರಾತ್ತಕ ಗುಳ ಏನ ಜಖಂ ವೆಗೆನ್ ಇತಾಗ ಮೀಹುನ್ನ ಎಹಿ ತೆರಿವಾಂ ವೆಗೆನ್ ಕುದು ಎಮೀಹುನ್ನ ಗುಳಾಗೆನ್ ಬಿದಣಿ ಡೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಹುನ್ ಎತ ದಿಯಾಮ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಎತಿಸ್ ಗುಬ್ಬಾಲಿ ඒකාරොස් ගොබ්බාලි හොරිය අම්මරි පාරදොස් වරුන් එතනුන් එමිහුන් සිපෑම් පෑබෑගෙන් දියාම දියරුග ඒ කාරෝති ෆුනුෆුන් කොෆ්ෆා හොරිය මෙ මරා තලා සුන්නාපති කොෆ්ෆා ඒ ખબર එම්මෙන් අඩුවම් බලමුන් දියේ ඉන්සාන එහෙක්ගොතන් අවුම් නකියාගේ දුනියගේ ටෙඩිසම දෙකොළ මසෙක්කි කුරා ජමාඅතකි එම්ම ඉස්කොම් මෙවලෙනි ඇමරිකා එමිහුන් එපුණනි එමස්සල වරරංගල තවගේ කුරන් අංගාවේ තිමන්න මෙ ඔන්නානි හව යගීරුම් බස් සර්කාරන මස්සල බරාබර තවගේ කුරානේ කොෆ්ෆා තිමන් මෙන්න වරංග එකම බේ රිපෝට් එක දෙන්නේ අලිෆ්දාගේ සලාමත් මජ්ජෝ ගනගේ උරියා වෝඩ් මීටෝ එකමකස් කම්බෝඩ ඉස්රේලුන් යහූදින් එතාංග මිහුන් මරමුන් දාති කම්බෝඩ එකමකස් පුට්ටම් බේනුඹේ පුට්ටේන ගොතකි ಬಾರುಗೆ ಬೇಲುಂ ಕೊಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟು ಈ ಗದಬಾರುಂ ಅರಾತಿಗೆ ಗದಬಾರುಂ ತಹುಟ್ಟುವೆ ಎಮ್ಮೆ ಜಮಾನಿ ಹತಿಯಾರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರುಂ ಅರದು ಕೊರಂ ಬೆನಿಸ್ ಒಬ್ಬ ದಿಸತಿರಿ ಅಹೊನ್ನ ಅವತ್ತು ಮೀದು ಆಗುಮಂತರೆ ಬೈ ಮೀ ದಿವಿಹಿಂಗಿತರೆ ಬೈ ಮೀ ಬೆಸ್ ಕೊನನಿ ಅರಬಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಂಗುರಾಮೇಕಿ ಐ ಎದೇತಿರೆ ಗೋಯ ಸರಹದ್ದಿ ರಂಗ ಗುಳುಂಗುರಿ ಹಂಗುರಾಮೇಕೆ ನೂಂ ಫಾರಕ್ಕೆ ಸೆಹೆನ್ನೋ ಐ ಕುಫ್ರಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಅದೇತಿರೆಗೆ ಹಂಗುರಾಮ ඒ සරහත්තුක නෝන්නානේ එමිහුන් නූනි ආහර්මන්න නුගුලේ දවලතේ මණකේ යහූදි දවලෙන් එතරු දුස්සාල විච්චකම ගවානම ඒසම් පෙරගේ මුල මෙදුරමති එක්කොන් එන් අකීදා එන් අසාසේ ගබූල් කුරා දවලත්තකෙන් ඒ ඉස්ලාමී දවලත්තකියොත් එමෙ මෙදුරමතික ඇමරිකා කමිහුන් කොම්මෙම්බස් එමිහු නුෆූස් ෆෝරමට්ටක ඒ දවලේ බාබන් ජේ අවමන වර සාප්කොම් පෙරගෙන්දී එමෙ ෆොන් සාප්කො ඇමරිකා ගරයිස් මුනි ඉස්රේල් නෙන්න මුස්රේල් උෆද්දාන වැටවන්න උෆද්දාන වෙකීවගේ මෙහඟ සියාසත් මෙදිරමතිගා හිපෙට් මට්ටක බේනු කුරා දවලේ වෙත නැතිච්චයි මේ මරුවා කොම්බෙච්චම් මේ මරුවනි ලයින ලපුවා මුෂ්තමගෙන් සියාසත් මරෝ මි හුරියා කම මෙහෙම හුරියෝ අවුන් මෙන් විතිදී මි හුරියා ෆිලාවනත කෙලිබේති දිගොස්සරේ අවුන් වර හැරම්බේ ඉස්ලාමේ කවුමත මෙම්බර් තකුම් වෙස් නියද මවුදු අවාසක් කරේකෝ ඉබ්බෙගෙන්තෝ තාකු බුණෙගෙන්තෝ නොදකේ නවණේගේ දෙක්කුන් එයා පස්සේ එනු කම්බස් ඒ අලගොන මෙමිස්කිත්තෝක මිදක්කා වාහකයේ රිපෝට් කරේවා ඉතා ගොන්න බේර් ගොම්මතෝගේ එම්බසි තකුන් සරකාර කොනුවා මෙන්න මීහක එංග බකියේ ඒ මිහුරියා ජරීමන් හින්කාරස් අලගොන මෙන් හිත්තෝක එන් දවලතක එන් නිසාමක මත නෆරත උපදිච්චා මේ වරබොඩ මස්සලේ අලගොන තිබෙන් ජෙනි ලෝවින් අබදස් algon men geegge matika dide bes nunege algonum beenu madide ani beenu horak no kurombe miedu mitibi mi filawan algomna libe hisaban ase filawala med bisnen je algon men ge bara minun kama algon men ge amilla haisiya rifatta maseke nukura kom vejjiyam algon men nikmeti omundani med moje addi ahara mear me kyarwani addi fassaru anengem balafiya masala arab me ඉස්රේල් මික දවලත පලස්තීන මස්සද හදනෝදා එමෙ මිකෙනි ස්වාහ දක්කාගේ මස්සද හදලු එබිහුන් අමිල්ල දෙදවලතුගේ සියාසත එකව නවාස්තේ පස්සෝ සතෙක ඊමක් ඒ දෙදවලතුගේ සියාසත එකම සොයපුර මිහ මරාලා මෙරියනේ ඉස්රේල් ආරුක පොඩවසිය දොස් දුබාල එබිහුන් කුදු කබූල් කුරාන් කියන දවලත පලස්තීනගේ දවලත මියදු මස්සල මා බඩ වුණු වීමා එම්එම්එස් මිකෙනි हल्लकी देदवलें हेदुवे एक उग्गा दौलत ए सिटी काउंसिल का दौलत आवमट सिटी काउंसिल again सरकार बजट दी कमेंट नुपुरी मुळा अडवा मेन होळी फळांग वसी बद्दाग टेपेन नुदिने
ekala dawla ebbe satiyare nunnan airport e nunnan askariya nunnan timannam diniwa kaadage kule kala dawla e dawla mehar sabu e dawla ta ruhene to mi emis tafata em gadabarun arati bay gadabarun belene me lobe disit ya honna optum awon menge me istumaka bambe me agige awon ne baje ege ebihun as awon me nori akute kiyade anganu ga koda kudinga hak me insanu ga hak janawarun ga hak oriya che kiyade nenon e fidabur lagade madama emhun awon gata anne awon kannenge me unna me mara group kamiyai awon men ma tayala tiben ade kiya kihabur olwal kihabur jarimat eda alif daluge markas tala sunnafat yaru emin punani alif daluge markas wassa gori alif dalu goriya markas te terrorism nge hiti wat em etanda bandu kor yaru garara fast puriya markas te terrorism nge hiti markas ni alif dal vetne alif dal edda rekechebes edda benu jeni e mihunge maslahat be toba dizitira honna oktu awon menna milku akamen awon kuran jehene waakaves dakken jehene dua kuran jehene meedu awon menna tasawwur nu kurena subhana dulakun e bayan nu kurena awon menna kemen halat kiten waraka baage dekkis kaane echenne bone echenne tiba kanekka bayapatibi meedu nek anin balafiya misuru misalak misuru kanne me veddekavas misuru kanne me noddawaakavas vettenne sobaki namaste salisareke nakbaage tajriba ayabenge bassan beerwejje beko den wonnane tan beeruma kiyi emmen uturun lawmun gos misuruge sina emme vet ediwa demmani kine sina ki aslu israel dawlatere baddan jebay eka enge me remonnas misuruge sisi ebesenge sina emme badda biya den sina giterin anek kahamalata dane ke den sina ibam ehen ibam misuruge sibam misuruge ba ehem miharne ekkolum bala fe misuruge bodu nuhuluwage e huluwe fiyam rasay ko muswan mihare ko khabarta beli beneka esaraduga feelige takaitti ja misuruge saradu jaga hada embe jegmane ki ei war nurakka kamaki 1.4 million 1.5 million eta nore ganaka 2 million eta rafauga ulemi hunna eta nan asti mi hunna emme ekko misuruge tere vijikam goana mege maneki azza ekkon uswan esam perik anekkas eminga wazirul istitan ei muslimuge bintakuga yahudi mazamberi kurumuge minister wazir yahudi ge bintak muslimuge bintakuga yahudi mazamberi kuruma behe waziru ema gazzaga yahudi mazamberi kurum muslim plane demodi holongasseri ge mahmud abbas ena waga den harme dekkuenne nukta ki mi plane aikota maseke kuriye gendani islami dawlat islam qawmoto gumihum ekori wegen ebbamegen barobade nuhibamikam goana mogutagi palestine masale itor warpod goswegen dana hat agora mun hutwa ko ei ekko beru kolla biya esam perik masale diye eta atibejja em marwane em warad nurakka dehalata kanyaras ekotigi mar anegotagi asumberu kurum e ma goramay ki miyogoto kuttaren je komme mes nottar tum gona masare tor goswana awon iterim wahakama awon dakkaran je awon hituwa ekankan imbre oba diside awon nawtum allah subhanahu wa ta'ala mi duwastak mi halat meduri kurba awon men ebisaleka maayus mennek ebisaleka kankama medu awon men idikola bistu mennek allah subhanahu wa ta'ala kumbak bas meduri kurbani ekalanga hadurata eki zamantoga mistakun gendawa puranataka ki duniyeki komme gotakum smitan danje net bay alwatikumuga bayke dashuga nikamitkama yak maruma bure e alwatikama dekola anguramuko shahide gotuga maru diyumuga sharaf ma izzat teri id quran allah subhanahu wa ta'ala ikra qani yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithlu
kuriga yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mislu kuriga tibame honnak bayaka haani kavi kam gawe nemes ege kuriga me honnas wani haani ka badruga harmannan haani kavi uhuduga me honna haani ka uhuduga harmannan haani kavi badruga me honnan haani ka ennu migota ki zamanto haani ke badruga harmannan nasru libuni uhuduga me honna nasru libuni hema haani ka tammi migota waakame qur'an ga allah angon emi me haani ke gota livode ani alivod ennamas Allah miyangoni wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada idwastan Allah subhanahu wa ta'ala egam migota badal qurbani mistaku geteren iman bimi imtihanu krawmatta obanto mihalattaka guligem fitunawe daame hunna iman kam ifarawa me hunna wa yattakhidha minkum shuhada atibame muterem bayku shahidun gutuga hibbe matta em Allah subhanahu wa ta'ala e halattaka guligem shahidun gutuga bayku kalam hibba dunyege diriti bayka ein ibren hasil koge mase kurmatta ka wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah subhanahu wa ta'ala anyawarindeke lobe wodin nugannawe kalangwani kalangmoga jihad ko kit Quran Allah subhanahu wa ta'ala saab ko bayan qur'an am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massatuhum al-ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib tibamu hi kuri heye tibamu sorg warnanak ei tibamunge kuring isse gossawa ummettaka isse gossa mistakunnan aafada musibat tallanugan massathumul ba'sa'u wad-dharra'u yabamuna birwarikama gurama halattaka nurakkaantaka haanikataka kurmatilanje wazulzilu adi yabamun guduwala vegendiya maadanto kiha hisabakatto hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah e fitunaya halatu gos birwarikama namankama hanguramaya ehen gos nikametikan gos ebam hungu faata bimun kaha gos khudu rasula adikadei fa arihuga imam wadagen tibbe wepulun den allah ge nasru annani kombagutakun he ehem vidalwa hisabak imtihanu kuraifa adab insananno hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah kungira kueden allah ga nasru annan e hisaba diyam allah goni ala inna nasrullahi qarib avakashur allah ga nasru ani gabbegenne em allah subhanahu wa ta'ala e sawab e daruma gellari nukurabane e kalangwani artokun ge dua ijaba kurabba artokun dennewu Allah subhanahu wa ta'ala qabul kurba ebamehun dua ijab kurba ebamehun matirekumba daraja debbana kambani bayan kurba awmen suratu al imran gu fahuge ayatka bala fennana inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli ni ayatkum beshigen daru ebamehun sifa gotuga ebamehun naki kuttakabe mufadduma reduwa takraruma bikankama med visna fikur qurami hunne e fikur qurabe kan ayatek Allah labba faha kayfuga alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan ebamehun naki osoyti begenna kolatti beginna adi ni arikkati macchetti be halu Allah zikr qurami hunne emin goaga bayan qurab mita rabbana ma khalaqta hadha batil mi du'a foga Allah subhanahu wa ta'ala megani mafawga min rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik alamange berskala ko berskala rasul bekalunge da'watu ko macchen ibe ilahu wa'du wodgem fa wa'du almanattaka futtwa debbande wala tukhzina yawm al-qiyamah ati qiyamatu alamen nikametin qurbande innaka la tukhlifu al-mi'ad berskala ngai wa'da khilafut nuganna berskala ngai efoga Allah subhanahu wa ta'ala mi du'a efoga angawani fastajaba lahum rabbuhum isnawada
فاستجاب لهم ربهم الله سبحانه وتعالى إبامهم ورس كلام إبامهم دعاء إجابة أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى إبامهم كترين هي عمل قرآمهم أي فريهنك مغاوس أنهنك مغاوس إبامهم كدارمة من رسكلام جلدي نقربان إبامهم نكي إبك عن إبك إكورين كمغاوي ميهن فالذين هاجروا هجرة كريميهم وأخرجوا من ديارهم إبامهم رشل نرلون ميهم وأوذوا في سبيلي تمن رسكلانge maguga undagula turajehum mihun وقاتلوا وقتلوا adi hanguramako gatulu kuri mihunna gatulu adi mihun timan raskalag mawga hanguram kuri mihunna e hanguramaga qatulu adi mihun law kaffiranna anhum sayyi'atihim timan raskalang ibamhum fawata fusra debba uribe wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar adi tuntanga dahum kor tahingenga hur surgata gatiman raskalang ibame wadwa hushim thawaban min indillah Allah subhanahu wa ta'ala hadratum ba matiregum ba sawabe gotuge wallahu indahu husnus thawab Allah ta'ala hadratuge retegum ba thawab wani efo gangawani edu algum vistaran che nuktai duniyega kufruga awulware lifuri bara nufuza nikankam fenika mihum aso koy Allah angawani لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد كافروا يمستكم بوداكما كبركما اكوغا دنياگمي نتركور مندا ديوما مدو اميهونگه بارا نفوزا ميكانكم مي اوله امبر مندا ديوما مدو كليگ فانو كهوري نكراش اي دلاگه اواگا نوجيس اينس حقيقتي كوبات متاع قليل أي ورم مدوكم ومداكولك ثم مأواهم جهنم يفهغا وني نرك إبام نمما نركا دنيا كمي جاها منصبا مقاما بودت بيلدينغ تكا خديار تكا مي بار تكا ميچسا مد كليك بان بارغاوس එහිවරි වඩා නුගන්නවාස් එකංකම උජි වඩා නුගන්නවාස් මතා උන් قليل أي دنيا كفلادني ورق කොට මුදාකොලක එෆහුගා ثم مأواهم جهنم دين إبامه نمبان تنكي نركه وبئس المهاد نيوم يقطن إتنكي هذا وانباغم تنكي لكن الذين اتقوا ربهم هنا إبامه بالرزق لانge تقوى وريمه لهم جنات إبامه نهوري سورغتك تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إتنتاغ دشون فين آر تهنگهنگا هن سورغتا إتنتاغ دائما دمتوني قطبا نزلا من عند الله الله تعالى حضرة با مدور مهمان داري قطبا وما عند الله خير للأبرار كيمن ترندن هيو ميهن الله تعالى حضرة با درما يا صاحب بودوگم به افو انغوني وان من اهل الكتاب اهل الكتاب كتري فتو اهل ورين تريغا لمن يؤمن بالله الله ايمان وميهن وما انزل اليكم تبامهن باوال بتكچ ايمان وميهن وما أنزل إليهم أدبامهن باوال تكتش إيمان خاشعين لله الله سبحانه وتعالى برت وخشوع التروامهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أدي الله آيات كودا أجيكا نغن ميهم إبامهم تريغا بي إيمان بميهم إبامهم تريم بسوي أولئك لهم أجرهم عند ربهم بامهن إبامهم برسكلا حضرتك درميا ثواب إن الله سريع الحساب أما كشورن الله سبحانه وتعالى حساب بلون أوسع وديكم بارسكلانge إفوانغوني سورة آل عمران نمال وفاء الله يكرمني يا أيها الذين آمنوا إيمان بتليستكن اصبروا تبان كتري واش يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا كتري وين هيوغتوغا تبامهم كتري كمغا دميتي بيش إمام جميستكن نتبامهم كتري واش أدي دشمننا هنغرام كرمغا إورن نبور بودا تبامهم كتري واش يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا أدي الله موغا جهادكم ميدانك تبامهم ثابت وتباش واتقوا الله لعلكم تفلحون أتبامهم الله تقوى واش تبامهم كامياب مد إما الله سبحانه وتعالى حالت تكامل غافل وديم باكما أو من دكي جنوان ولا تحسبن
الله غافلا عما يعمل الظالمون أنيامرين إكورا كنت تكامل الله غافل وديكم باكم غتيبا من فارق جالس هيدو كراش إبام نسكر بافوني فسكر بافوني إبام عذاب بدكور ومتكا أقول من حقيقة تكامل وسنا بكور كورن جهنه إيرو أقول من هيدا تسدي دي بيجندان الله سبحانه وتعالى إبيه نصر دبات دعاء كورن جهنه مي أقول من نسكر ما توا امتحان تبا كيها وركت تو بأمته كنتكا كم بدواني كيها وركت تو أمته كحالة أمد وسنا بكور كورن كيها وركت تو إنه نصر دين إدني نوني دماغ أميل مسألة كو جكن دكيت نودكيت نوني دماغ أميل أمدرين ناكو دماغ أرام ولوني ما نموني تو أي تو دماغ وسنا بوته كمي أقول من نقول ما توا امتحان em algon men simma ada kuran jehene algon men kurawun kamek emi habbuga algon kuran jehene algon men na miedu duniya ekko ghafule fa tibbas algon men astu birugannan je halataki aniya difawa mihege dua algon men e dua ge dasuga algon ala ko ingada etanga rayitun kitab faharto angufuna dua ko fawane kiha shakwa ayat kurani muslimun nang emin goa arabin nang goa dunia ge insan nang goa ama gamusse ge terega algomen nameduga hinnutuna sifati kitab bebsibe ehem bima algomen ein salam umattakawas emihunataka algomen kurum ekkame algomen kodden Allah subhanahu wa ta'ala ala minnaki islam ge kantaka islami akhwantakan hegotuga damata ادي امتك كرامه عزه امتك مقدسات هيغتك حمايه بركاتكم هو توفيق لفابكم ولا باش الى اقول ما اسم من مال ما دمر ان شاء الله او من فيلا ولا اريدان هذا وسبحانك الله بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته